Niteko Abobonwa IV, landlord of the Garstool House, known in private life as John Sowalaye, has joined his ancestors. The sudden death, which occurred on the 15th of May 2020 in Accra, came as a surprise since he had met his kinsmen a day before to thank them for a successful installment of King Taki Tekochuru II. He was one of the chiefs that fought to ensure the rightful person ascended the stool to occupy the house his forefathers had charged him over. Niteko Abobonwa IV installed both Dr. Ni Tetekwe II, Gajaseche and Principal Kingmaker, as well as Ni Tete Ashon V, Gaseche of the Ga State. Niteko Abobonwa IV, in an interview with Nako Kwementa on Ribi Television, advised King Taki Tekochuru and the entire Ga State. These were his last words. No need of no ye again. O manio yeah, I met can you big from the beginning? Can you see ye? I mean, I near Michel. I'm a drug of a no cook, live a may you, I may remember, may I remember. Enjoy your own. Let you enjoy it, can you all this for the offset and I get to be out of the bar. See, don't have money, the jacket. Yet, therefore, Usashi, your bunyagi. A bunyagi, need dalashi. Eke Nanamo, that combe. Le, Bukene, Eke Tegwauza. I make me cry. In can me ye again in a cocoa, jagger, near a jar. I may be Kumeria, Kebak and Binemo, no so much. Tegwauza, a bachiane. Bunya has reba, get to combine that you come. You begin a count and me about once you pump fire, a can make banana, she got me a caddy, and you said, can me up me a camber, no reba. Get Tegwauza. When you take off a Abuja labor, you take out a woman you can be not many pennies a hammy hellish waji. Taki sena cho ame. Kak benin boni kia ametisha meke washing a ye be you can mean I'm a you and ya make a ya make and mine. That was outside a jolly of me for Nagani Jalimo. He take out a little juba. I can take out a yeah. I mean, they are not guns. I'm a jaw who me. Lini, ni for let take out a check. No more tension way. Then when again, a channel. The Benny Bagenic, a several no more can me get me. If you have the men. Le mot le kemi ni no more can make a money. A chair taxes can mean after again me. All these sort of things living. Kashi Benny, a seven no more they come in, she don't move me. She just done with me. A year but all year. But all. Ona, Kashi Benny, you shame not power. Not by many legend. Monarchian or Georgia Monarchian, she's not power or Georgia not power. They can share a get for. Take out of papa. Take out some papa say a for now fee. A million, a million, no penny. Face any a ha will a namataki. Ni eke doctor Abia neighbor. I'm a few at a few danger. I'm a tar can match it. What no more ya match it. Be a prison, a junior prison. Near a major, near Dale beer. A matashi, Bukuano, yes, my sensation. Can one bottle with snap.
si numu ne ke efoda enu e ba nye ne ba je gbogbo na ke ba na pa wo hia e ka fi hie ye e ke le adamatagi eye machae miye machae na biye machae mi adamatagi miye gamache bi na biye mache na biye mache hawo ke je na pa we ba bo hia abonu awe ke gbe na e afoko no si le ke fi osi dam dan le no na ka fi osi ne ke adama mimi ne ama fi ne gbo ne ke ana ke ma che ne ama menu ti le no ya ke ba ni no yo ke fi osi je wa mi na ke be e ka si ni bata every blessed morning le bi le fi oni le ke an ije bi fa na ke le yi ma che bi yi ma che numu ne was very sincere nke ba sa ne wen akapi noko onulu keni e bonum ke bonum meme kapri kokoko ene makebo ni ko bone ko feno wana ke no wana kun kwachi ni benyele kwachi ni am so hona boe e check je wo ku mi they are not entitled to le kwachi ne che enyemi ji beni e mami le ko le te kwa bola tachi le mi le te ma se yo ni ke ma che me gama che ke gbese ma che ka bola ma che amepe ama ka mi fanye na me ba osia amba ba sia na ba fa for the last mi famu ne you need for amede e ba tu ma mede kan wa ma meme ni mancheme bisi moche ba jo yin ke gbojo ajo yan ke kete bisi gamache ba ajo abula moche le ba ajo ke kete gamache ke gbo le that's all ni tun okun no ne yi no tun kasi no ni kenye bene ke bi ni afione ni ojaje ni bi ahin ni ha ni bi ahin ojugba ye ke ne ke no notice ni aka buto awo okumi na me feel head na me feel ni bi gontoni e ani e ke sakmo wo me ya gba sa ni kan bi na ta me ameke sakmo wo me kan bi na afeli e ya something ni ka ma na ka gbe don secretary mi kenye me ni gbene ake mi ni ta se mi kenye je mfite woku gankusu ni ofio gankusu o ke gbo fun ni kwache ya so right Beni ya so right yo kwami ka me finu ko nyu anye cha mfo bu seketo le aka onye kachi wa ni questions mo no big and be na ka that's the how should be ni me kenye me ni gbene nga wonye ginami me nda ni ye over na one ya na next 2 months no not one no me kenye ake nye keni na afia nye ekenyo nye kantomi ni ne ojaje mu no jaje ke ni bi ni ya no ne nya ni na ya no ke na gbe nye ke gbo aka futu awote don ni na ya shin ake won fe ni ne papa ye won fe libi so mo ni gbo eni wo ni prison ni me ko ya ma ba nye da ni game na ni ma che yili yo se tende kan bi dani ka we de me amoto ni tajine ni mo yo de nga bo sani na ka no ameyu olo no mi ta ni jaje ne ni ha ni na jaje once and for all ni ka nga gbe ni gbo e ba futu wote komo adu mesa meken bi ne fe ne ni fi ani ojugba te ko tuwe ni ki fi woku mimeni ni dumashi ojugba ni dumashi ojugba ni ke no kwa kafi anu ka fi asemo ni fun ani ojugba ko ni fi ani gbo e akahin ote ni fi ani wose ni na mashi wose ni ke gbo ne na mena ke won fi no ko ni mache ni were nga ka fi no ko mami e bomo ni ke ya wumi ko ni ena amake gamache e ha mla tutu meme da tatu atwa nungungu na ko gamache ba ke ne na gamache ka fi ne ni ne fe pa ni bo anye fi akusun
no fe kusun no nka wonye dina menen ni ko nyene mi kenya ke do no wani yetie ke ni bi fe na kaji kusun ye bomode de mi hanya eko ani tite mi hala eko nke na ne ma shiake nke na ne ma ji ne tite after ni bi si na ke ye kashi de ba jaje ni bi de me trami letter min ti kem ni bi ke ni ke o le e ba fi mo de jage te kwa sa na ni no yen ni na ke gbeke eyin jomo ton takise ye gbe ni ye mi si no ku ha ame wo gbe na ame kron na ga gbe ame ha me je ame fe titi ye ni ame gbo so un jame no nyi kwa nyi jaja ne kini ne na titi mene mi kebo tajo dem Francis bo ba yese ne boji kusun le ake na wo mi akemi eni gbejano to kemi be mo ba yese no le no me gbe kenjibo no ma o kemi ake boji wa be ni ya mi me chebo si o ke ne ke la chene gbege bi jinye no nye twa bo ge mi no la che la ka nye e wo nye la che ba bi ni several times ni kela no way si me prison officer ji mi o high bribe si kusu ni of yo si le ke me ake ta jote akopon abia ha hi oni bi kejo abochi ma hale no le promise ni ke abia je le mi le deje e na trouble e ke le promise o mi kenye ni senche mi ke bo o wa ni akwe ke muni ba ye zeji Francis no nyi kwa ni wo se ye ha ne ke ni na ma amiti an ye ke gbo aka futo ni ti kogogo ni fite ye gbeja no to no mi ke bo senche mene bo oba ye mimi na boji the newly person e ba oba ni bo amoto mitwa o fita o ku amoto ne ngo na ke o bia mi ke bo o wa ni Francis ne ni tun ni ojugba ni bomode ni ka ke gbo apaka futo wote ni bomode boni ni e ka chi ni gbekene titi bomode ni ke ni na aya no ojugba ne ngo na ke meni gbene ba bo mama ne ni bi ya tru chi no ko nya ke no kaji amoto ni bi ete tru boni ete tru metani ni senche bia ke Francis e bia titi e bia e shiko system meme nye wale kwenye jaji ne ke maje ni ne fe ne ke maje no notice se ni buto wote nye get am out secretary e bia nye get am out of our system ni ne manche yele afi solid for once and for all na me na ke ni bi ne wo fe ne e fe solid e fe twa manyaba. He left behind 14 children, 52 grandchildren, 38 great-grandchildren, and 2 great-great-grandchildren, and the entire Gas state to mourn him. Compiled by Nako Kwementa for Ribi Television, Accra.